kanti ke Mbukeli sizawuthi sihlabele mgama ke Mbukeli sikrobise kwinqaku eliqhubekayo nalapho ke Mbukeli singatsho into yokubana intatheli yethu yabe kanti idlana indlebe nayo imubango nakubeni ke Mbukeli ifikelela esiphelweni imvakalelo ke Mbukeli kubonakala ngathi ziyakhabana kuluntu bambi Mbukeli baziva bebhlungu abanye ke kodwa ke kubonakala ngathi bagcwele umbulelo ngenxa yale nkqubo ethe yayinxalenye yobomi babo iminyanga emininzi sibonile ke le nkqubo ifundisa malunga nenkcubeko ukubaluleka kosapho ukubaluleka nje izinto ezimbalwa Rianefa Royal House kaimwe ya studio za SABC Henley hanefa hegunji ya miloro ya batambi ya velela hone ndianefa litambi ya la mubango la bale chitambelwa hone rina bayini bashu na musi riko valilisa kaino dibaswa kali ya Afrika Chipembe rina bayini bashu ene abamulanga rasikinya ene bunji abatu Afrika Chipembe bamudiba sandi wabo radoba hafura bana na rone wa mudao ene bunji abatebili balitambi ya la mubango bamudiba salinde ndiko ntanganeza SABC lihaye kulubanga mandana kono bana rene na thomalini uba khalitambi ya la mubango hoiti ya minaone zo disana ronewa yo ndolibu wapatu ratakela batu bafano na musi nendo thoma mubango I think 6 years ago yo ndo audition asamwe na muwe ya post wa ka Facebook usongwambi wazuri ndi post ya mubango though it's post wa for the auditions and then mungano wanga aibona yashika kanne mu post wanga rikanne unazi auditions za show ya Chivenda SABC phone rane babathu kana ba text ka WhatsApp ndaita ngauraro and then ndafo chifi ndizi auditions za mubango aba una script and yeah that was it from that moment ndishitopedza bona zvori ndi audition ya mubango ndotozvidiba ini uri ndiyanga zvabukoma yeah ndikuti one mushumo yes and then ndato audition ukuna bamwe boronewa in fact ukuna boronewa mudao bamwe babiri mara chitu ari chitu ndichawo ndizone yeah so na audition and yeah it was a beautiful day. Mulanga richikoda ka ene otumalini bakhalitambi ya lombango hoiti ya minaone zo disani ndiri kwanga mana bathu na ndikotakala ngamendo bafano nendo thoma 2023 asibana mwa videos kwaya kama mwa videos nendo chithoma thongwenda audition na mbango na ruti ndosikobona dzo audition ka Instagram zaimwe show yabe kutamba ka channel it's a Chivenda no Chivenda ndaskora nditoya ngori baba kuda muthu wakanda rutsu so atikono ambalo murilo kutodiwa mara ndidosokoya ndichiya abori obuna batho mubango I remember na Ronova wene the executive producers azione then ndichishika ningi baba bakontakalera bare aiwa aranga uji akononi wadera hone mara rikukudzana zori ritoji lazi wole zvachiskora hava batho bakusokamba ndichishika hapera vege abakomba chitara bononkhamba then onopera vege ndoyanga August abo November wone ndikufunda uchi wana ru kamubango taisa ne contract ndiyakhola botakala ngamanda ndandotakala ngamanda nasakho oh okay so namusi ndikota moto diba khamulanga thi rono buyise nabane chikhobidza hayani lwa minwa ukoto dipfani namusi namusi ndikotipfa ndo dire like I'm overwhelmed ngori naoba ulitambila ngalothoma ndasithwenda bamwethu ngienda wanaone experience ndio nenda diba hone zori uchifinga ukuthi uko actor uba kuita nini umuntu uka TV uba kuita nini zvino ndikudiwa nazo zvino ndisichava bethu ziko baba but also like ndodalelwa ngamaiphi ngadzi feelings like I'm just overwhelmed obozo nezo zithu zote zvandadiba zvone because ndo ndatoma hone atidibi chimwe chithu so usichawa hone wadibisori zvinobva panoni ndikoduva mulanga wa zvabukoma yeah ronewa ene namusi kutodipfani romubwisa fethu ukutozibona fethu yabachiubidza hayanelwa minwa ukutipfani nazo
what do I do with Pato? Jiamangaza, because this still feels like Liayan. They could defend Liayan. They could defend Namuraro. They could defend Takara. And they could defend Namubango Nongo Pera. Wambango, it's just so natural and she could deep a man. Dinamumraron une Atikunu Taruchetza. But yeah, they could defend him there. Ukadi ndikuya ngotofiriswa pano ukadi umradi wala ulotothoma kha Muvhango namusi a tshi sedza murahu u vhona ngari o hula zwingafani kha musidzana we a dzhena miṅwani yo fhiraho. Sure. Ndishi zviamba ndiri God has done a good work in me. Nango Ndichisvika panoni obviously uchisvika vathu vaona ngari wotoda for ku 2 minutes kana go extra, you know, well not go extra but go extra, you know. And I remember ndichisvika ubuna vathu vava vasakonjera ntha vasadzivi zvori nditoya gai ndaguma gai hani ndothoma nga freelance contract and nanena ndisadivi uri zvikudotoitea hani uri ndigume hapa ono ndava hone namusi fedzi ndandikozvidiva zvori ela freelance contract asi magumo ajeni yanga yemuvhango ndandikozvidiva zvori nditova global ndandikozvidiva zvori nditochena ndava hone zvavonada zvori una ronewa mudhawu kha muvhango. I just am privileged uri zvoitea ndavuya ndava all the way till the end, you know. Ndoura nga maanḓa ndichithoma ngori ndandikha freelance contract. I remember ndothoma 2 weeks zvaimanyana ndabuya futhi after like 3 months zvaimanyana zvari zvichiima that time zvaima for a long time. I remember asking God mudzimu wanga pedzi vone kukuitia mini. Yeah. vari kane ndikoteya kuthoma ndanigudisa zvimwe zvithu na zvithu zvinji zvinhu zvakudoitea kha inwi saizvi ni kha one of the biggest shows in South Africa kuzvona vari kane ndikoteya unigudisa ndira ine nateya kudifara ngayo zvithu zvine nateya zvidiva nga haimi munhu ngori una vathu vanji vene vadotoda unibudza zviri ninyi noita mini niitisa hani mini. So I still need to groom you and train you and prune you because so then he did that for years and then one day ndandichibuyerera ndichivabudisa but mudzimu wanga ndiri ndorindera vakane dzina lanu ndinyi kachitori ndari ndirinderani varirinderani nne. Oh, I will never forget that day. Varirinderani nne ndavarindera ngango vari antendere ndishume zvavukuma ndishume ngori we get disheartened rianeta savathu fulufhelo lashu riawa zvavukuma fulufhelo ukuzvibona. So ndavarindera ngangoho vambonisa contract yanga muloroni ya global ndayakha fast ndiyakhola motakala nga maanḓa the spirit. I wanted to manifest in the physical and indeed 2 weeks later vafona yava yodha global contract ndari amen and indeed yodhanga chipinga chine nanne ndova ndichivodhidiva uri ndinyi nanne ndivodhidiva uri ndiwagai and my value not just in the industry but as a human being. Auna zvori nditobvera nda mumwe muthu ambudza zvori inoronawaniso soso ngori vasifuna badi zvavukuma uri voribona ri kuita hezvinoni kha chitori richivosvika ndangei vambodi ripenda ngaineyo pende yazve raita kha chitori vava vachiko pfwa ngari ndione vutshilo ha vukuma vangori hu khou tambiwa zvavukuma. So yeah, it's been quite a journey. Ndi tshi khou tou vhusa kha ene mulanga ene uri o thoma u ḓa nga 2023 kana u kha sitomula ḓuvha ḽawe ḽo tou thoma nahone o aluwa hani kha musidzana we a tou thoma u dzhena kha Muvhango ḓuvha ḽo tou thoma? Ndi tshi humbula ḓuvha ḽanga ḽo thoma ndi ḓise so nṋe ngori ndo vha ndi muswa a thi ḓivhi na zwo ri call sheet ndi mini a thi ḓivhi tshithu kha call sheet thoma lopfi ndi wavho u khou ḓa mushumoni nga 11:30 nṋe ndi ḓivha na zwo ri okay vhathu vha dzhena mushumoni nga 7 ndo vuwa nga 4 ndi tshi khou lugisela uri ndi khou tea uri ndi swike early na o tou takala ndi a tela nga ḽo thoma ndi khou tea u meka swina zwo uri ndi swika nga tshifhinga ndo swika kunani nga 6:30 vhathu vha khou mangala uri ai iwe mulandu wo swika zwino ndi uri ai a tshi ri mushumoni dzhena nga 7 a pfi iwe kha khou tshithu wa ṅwaliwa uri ni khou ḓa nga tshifhingaḓe nṋe nda sa zwiḓivhi mara nda ḓi lindela ndi tshi zwi humbula ḓuvha ḽone
zvanzisa ngori noshuta ndipedza ndisongoshuta aungasishuti because ubona zvimwe zvizoita yavo zvizoita ndisongoshuta mara ndichiliumbelea dhuva ndisikufunga uri vomuloro kani ngori chotoma namusi ndichikuiteya liliya dhuva chito chichatina zvori nditavane ndivhoni ngori kani ndasati zvikholwa uri zvikhoitia zva vukuma nazvo mumburo wanga wodhera ndasati zvipfuri okay zvikuita zvako ndakusikufunga ri tamusi ndasasvika zvino udifi hai ndisingachasvika udotova uchitova muloro kana ndomeka zva vukuma ndasakuzvipfa zvori zvavukuma ndakonyangomeka zvona zvori ndidozvipfori ndi zvavukuma ndakatozvibona ndodzura somewhere una dzikamera ngaphandanga mara ndichikusisa hendatomahone usvika zvino ine ndichidhaka muri vangu ndasidivi nazvori kamera zvishima hani ndisidzagayi tamini ndasadivi nazvori script nechitranslate chisahani ndasadivi nachiti chazvo ndaisokova mutu vonokosikwasidzawo kamera zvino ngachipinga chendava ndikamuvangu kusvika zvino ndono aliwa ngamanda uchira navetu vendava ndikutamba navo kachitori zvachitonga rasi chitori pedzi rari muta ndachikona uri ndiyekaronewa ndivonazvatinazvonotisani anintusi apanapana mutu not even just ngasusa chitori nepedzi kana kutranslata script pedzi nanga zvakuchiwa wasvika chipinga chinepo chironi andidivi zvori okay zvino ndichibva pendikwagai mara rova rimutamurwa nerune okay muranga kubharira ndekona ekaronewa namubvunzira karonewa ndivona zvori mbositakapenoni achidivi kutozvitisahani so samutu nganda chitori mundono aliwa ngamanda ndisikufunga ri chipinga chendadha kacho ndichikodha ichikopera uchitova mudzimu hovo muloro wangu bva mutukuni so uri ndidiwane ndikosvika chipinga chendachinanga chikofisho ikopera hovo chitova uri ndi mudzimba ndi muloro wobvelela zva vukuma and zviva zvanditusana ngori ndatingotaura kamuta muhuru ngoraro so ndichitikapo ndichona uri ndi muta muhuru wofara nawo zvangetova zvori ndiyaruwe samuntu ndichikorota motodhiva panoni futi mulanga utamba sandi wavo zvomufata hani ene samutu nala mushumo miṅwani iyo fhiraho utamba sandi wavo zvomupata zvinji huna zwithu zvinji zvazvikuitea ndichitoma udzhena kachitori amanda ngori nandikotamba chipedza chese chikotambwa ngamumwe mutu murauni so vatu vakuti uri vatu vanditanganedze vandidhowere mutu avakotamba afani nani nangamuvara so vakuti udhorina zvori okay hoyu noni odhawo zvino muvara wawe so ndichitotoma ndova ndandikubhuliwa ngamanda online and zvo zvithu zvendava ndori ndozviexperiensa ndichimuduku havi asvika chipinga chine okay zvopora nyana for chipinga nyana then ndichipoda tv futi nava ndikutangana nazvo so zvomukonzera nyana mara ndisikupfunga ri ndichitomuvona tv ndichitomufurina ndikonyangoact ndandovona muvanga ndandovona vatu vavavhenda vane achivavonika zvimwe story uri nangozvo yakonadzea ndava namuloro okay zvambo zvori ndisa muvhenda ndakona uri ndikonohumba uri ndingava muact ndazvikona zvino ndava neimwe challenge yori mini okay vaacti vahone mara muto rukanda rwanga ndasati muvona zvavhudi vasara vachida zvino ngamurawo mara ina ndichivori ndikodhiwana ndonova neka tv una mumwe mwana muduku ane ava narukanda rwanga ane akozisa kuri okay zvambo zvori arari mulanga ana rukanda rwaso udhiwana akamuvango zvambo zvori nanine ndina rukanda rwaso ndekunodhiwana ndi tv so ndisikufunga uri ndijene ndiveka muvango ndina rukanda rwanga azvinotusana nepedzi tusana vamwe vatu rune ngandawo vamuact ndisvo zvine ndandaima nazvo nevuchironi ndiyanyanga uri ndiimere vatu varukanda rwanga ndiyanyanga uri ndiimere vazana vaduku vane vakubuliwa ngamulandu warukanda ngamulandu ngori pane zviri na tribalism ngamulandu wori vabva katribe ipiyo so azvinotusana nepedzi I believe uri zotusana vamwe vatu vanengeenda zvine zvotona zvori mnesa mutu ndifuri ndiva ndifulfilled man okay ronewa ndichikonota motodhiva khaene ene utamba salinde mufumakadzi mutuku wa vafuwi none ari tori mutanuni mutuku wa vafuwi zvomufata hani ene sa mutu na khala mushumo miṅwani iyo fhiraho ndichisvika ndichitoma ndova ndisi mutanuni ndova ndisesi wampo muratu wampo and I think hezvo zvova zvorerwa unlike kuva mutanuni because
the moment you become Tanuni, the pressure is higher. Kuzvibona. Ndotea ndikude uri mutanuni udifara nga nḓila ḓe u amba hani u ita mini, but also ndi tshi khou farelela kha zwine nda tea u vha zwone according to character bio yanga. Zwo itaho zwori hezwo zwithu zwi vhe challenging for me was the fact that ho kuna vho Suzanne and vho Suzanne ndi kale vha hone zwa vhukuma and ndi muṱanuni muhulwane. And then u khou ḓa lindelani, u khou ḓo maliwa nga vhafuwi, no. Vhathu vhanzhi vha sa zwi takaleli nga maanḓa. And I experienced some bullying as well online. Vhathu vha sa khou tou ntakalela, vhaṅwe vha sa funi Linde, plus u tshasha wa rasa. ri a muḓivha Linde roṱhe Ndi mpengo nyana, so tshikufu nyana, you know. So because of that, there was a challenge dzinji, and vhathu vhanzhi vha sa imagine u bona vhafuwi na muthu nonga Linde. Kabo ndi Suzanne na vhafuwi, and that's it. So it became challenging uri vhathu vha ḓowele uri vhafuwi vha na muṅwe mufumakadzi. And for me personally, it was also a challenge to see myself there. Fhedzi nda ndi tshi khou zwi ḓivha zwori, you know what, mudzimu vha nga si mphe more than I can bear. And ngori ndo ya tshikoloni to do acting and performance and drama, and then ndo ita drama at the age of 6. I knew that I could use the tools that I was given uri ndikone u ita uri zwi vhe a little bit easier for me ukuzvibona. And then ndi a zwi ḓivha zwori as much as that happened, zwo ita uri ndi aluwe sa muthu and also as a performer. There were a lot of scenes that were very challenging for me. Ndibukreste. So uba muthu ane ava na Bonyadzanga, who was an ancestor. That storyline particularly was a bit challenging. But also to cement myself ndi wana uri okay ndi hapa noni ndava hone and ndikuti ndibe mutanuni and hapa noni ndi mudini wanga, and it must be known and it must be felt. I had to quickly wear that and walk with it and believe in it. Zong alusa ngamanda. Zo ito uri ndididibe uri what kind of performer am I? Ndikono adapta quickly ngori unazi challenges zine zaba hone on set. Zine nibaniso ngodziraberera. And iwe samutu chiwana script, you prepare to the best of your ability. Pezi waruchishika the director aba kunyaga zona kunyaga zona. Watea ukone uba sa clay. Ukone ubumbeya sa zwine director vha khou ṱoḓa zwone, director khou ṱoḓa zwone. So the art of listening, the skill of listening and listening attentively, and not to uthetshelesa uri u kone u fhindula, fhedzi uthetshelesa uri u kone u ita zwine zwa khou ṱoḓea zwa vhukuma. And beyond what you think you want to do, because it's not about neronewa, it's about the writer that wrote that script and also na director anakon akubudza nekuti nditise hani na storyline as a whole. Zvo dovha zva ngudisa uri ndi teamwork, asi uri nṋe ndikho tea ndivhona ari ndi ndoṱhe, athi shumi ndi ndoṱhe, ndivha ndi na vhathu nda khou tea u shuma navho zwa vhukuma. u khou zwi vhona. Ri tea u thetshelesana sa vhathu uri nṋe ndi kone u fhindula nga nḓila ine nda tea u fhindula yone ngayo ine ya vha right, na ena kone u ita mini u fhindula nga nḓila ya right. Ri khou tea ri thetshelesane uri arali uri o skipa line yange nṱha ndi kone u fhindula nga nḓila ine mini u ḓo dovha i wana line yawe fhedzi ya ri vhuyedzedzela back to the point of that scene. So ndi zwithu zwinzhi zwine zwa itea behind the scenes zwine a zwi vhonali, zwine a zwi ḓivhiwi, fhedzi as long as you become the clay and you listen, you will get it. And I think ndi khou tama u tou ḓivha fhanoni ḓuvha ḽa musi ni tshi vhidziwa na dzudziwa fhasi na vha ni tshi khou vhudzwa upfhi ḽitambya ḽa Muvhango ḽi khou swika magumoni nga murahu ha miṅwaha ya 28, ni vha ni tshi khou tou ḓi pfha hani? Yo, ayo mafhungo o vhavha. Nga zwifhinga zwe nda vha ndi sathu vha global, ndo vha ndi tshi ri ndi tshi vhudzisa ndi hayani uri abe ndi khou vhuya lini kha dzi production assistant na mini vha tshi ri kha nṋe hu na muṅwe we ya vhuya mbudza zwori muvani on mani tshifhinga tshaṋu tsho fhela just move on yo wana tshiṅwe tshiṱori. Nda ri no, nṋe mudzimu vho mbudza zwori Muvhango tshi fhela vha ḓo mbudza, and a zwo ngo leluwa zwa vhukuma, and sa zwino a vhathu mbudza uri wo fhela, so I'm gonna be back. Nga ngoho nda vhuya nda vha global. So when it happened this time uri ri vhe ri khou vhudziwa uri Muvhango wo fhela,
ndo dovha nda vhuyelela kha mudzimu nda ri a vhathu mbudza vhone a vhathu mbudza uri wo fhela nga ngoho wo fhela na you know and vadzula khotsi anga vho fhumula vha sambudza uri wo fhela you know so nda ndi conflicted ndi sa ḓivhi uri do I listen to what the directors and the executive producers and everyone else zwine vha kwamba zwone na because vha ḓivha arali vha khou ri zwo fhela zwo fhela ahuna zwiṅwe ahuna zwine nda ḓo ita fhedzi why mudzimu wanga vho fhumula hu khou itea mini and why vha sathu nkonfemela and until vha tshi nkonfemela I can't say for sure uri zwo fhela fhedzi ndi khou zwi vhona uri hayi man hu khou valiwa hu khou guma zwikript zwi khou fhelela date dzi khou sethiwa hu na uri he ri khou fhedza lini and still khotsi yanga dololo you know so mbilu yanga i khou vhavha especially and nda ndi confused ndo ṱangana ndi sa ḓivhi uri ndi khole zwifhio even though ndi khou zwi vhona fhedzi like I said ndi bukreste we walk by faith and not by sight however apart from zwinzhi zwo vha mbudza zwone zwine thi nga zwi ambi zwino mbilu yanga i khou vhavha it was bittersweet mbilu yanga i khou vhavha mara I also found myself ndo ḓi wana ndi kha hey nduri mbilu yanga i khou vhavha thi mara at the same time ndi na mulalo and it was hoyo mulalo that made o to fara hanefho ndi nga tama u dovha nda vhusa fhanoni futhi ndi zwifhio zwa zwino zwine ra nga lavhelela kha ronewa sa musi ḽitambi ḽa Muvhango ḽo swika magumoni ndi zwifhio zwine a khou ita ndi zwivho na iṅwe show ine ya khou ḓa ndi zwifhio zwine a khou ita zwa zwino ngori ḽitambi ḽa Muvhango ḽo fhela nga u to angaredza so nṋe ndi storyteller ndi host na podcast yanga kha the Self Food Network ine yavha company yanga ndi dovha nda vha na aromatherapy company ine yavha Forani ine ita dzi scented candles ine ita dzi aromatherapy products dziṅwe dzi parcels na mini so I've always had that zwine nda khou ita zwone fhedzi the most special thing tshine nda khou tshi ita ndi zwezwo zwa podcast yanga na tribute yanga kha Muvhango ine nda vha ndi khou amba nga tshitori tshanga tsha Muvhango and all the amazing things zwo iteaho for nṋe hafhanoni and yeah I think zwiṅwe ri ḓo zwi vhona as time goes by. Mulanga ndi khou tama to vhusa musi ri khou swika magumoni ndi zwifhio zwine a nga takalela u vhudza vhaṱaleli vha Muvhango zwa zwino musi ḽi Muvhango wo fhela ndi zwifhio zwine a nga takalela u isa mulaedza ndi mulaedza mufhio une a nga takalela uri fha wone musi ḽitambi ḽa Muvhango ḽo swika magumoni nga maanḓa kha vhazana vhaswa ndi nga ri khavho thi ḓivhi ni ḓo ri mini nga Tshivenḓa mara a lingedza u amba nga Tshivenḓa vhathu Tshivenḓa ndi tshawe khombela a to amba nga Tshivenḓa ndi nga ri ndi khou shavha uri na amba nga Tshivenḓa ndi ḓo amba zwine a zwi tshili mara ndi nga ri u ṋembelela shamba a si wa hali zwa vhukuma so sakanuisa isani phanḓa sakanu yenda ni songo guma u yenda isani phanḓa wa swika tshifhinga vhutshiloni lune a sokou funga ri okay zwo guma nga nṋe zwino ndo swika ndo staka thi tsha ḓivha zwo ri ḓa gai zwo fhela a zwi thu fhela isani phanḓa hu tshe na zwinzhi zwine zwa khou ḓa nḓilani yanu ndi khou livhuwa nga maanḓa vhe ra vha ri tshi khou amba navho ndi Mulanga Rasikhinya khathihi hafhu na Ronewa Mutau ndi vhaṅwe vha vhatambi vha ḽitambi ḽa Muvhango ro vha ri tshi khou amba nga musi Muvhango wo swika magumoni nga murahu ha miṅwaha ya 28.